Ini ni beneficiary je orang ni power tiller mana ini agriculture ni equipment dok mana borona ang request kai ni naik musuh abang je scientific ni method by sini agriculture department borok je babe sunok perungu krisi sas kai ni banggai almost training kahang ke monojogo gue seruna ni nanu karena o department tabong ni jog by miliwui bahiki krisi sas kai ni perungui tongo जों पाराराव खोनागौ गोबां मा सामोन तांनाय दं जों बसर ताङै फायजा बनो बाहायके जोंनो फोरोंनि फायबाहि हमानि रक खोनागौ साइनेराव बोसो एग्रिकालचार डेभलपमेन्ट थांखा जों इउट्युबाव नायखां के बरनि एग्रिकालचार टमेटो चास खायमानि माइ चास खायमानि ताबक ससियेल मिडियाव एभेलेबल इनफरमेशन नानि बागै नायनाय खायदे ब्लै माने बरनि अमनो सोरमानि मटर खमामा नौ हायसि नक ब्रावसि बर गुसु मै कुथुं काहाथे खाय नक ब्राव सिनो तो जागा बाय जागा नाहय नबैया ताबु फने एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लैंड ऑलमोस्ट त्रिपुराव 25% कल्टिवेबल लैंड दं आसक जागा गोबां जों पिस्तांबाया खौ हायसि और जागा जोंनि ता गवर्नमेंट नि इनिशिएटिव tabok je uddog nai tongmani black kaha haifano chini lupuro department no teisa kubulnani nango department no nini amchani agriculture khainani thangni tuma problem niro petition no di niro saphai di oroni superintendent of agriculture blai active ke lam sayo phai bo samung tang tong boni thani niro ma sanai hachi chini am sayo omahai nango nini irrigation facility tabok turing tomar no sung shiro ni langne borok no aske si borok bo uddog nanai dini chini minister PM gusombai solar bai je irrigation minor irrigation tikor je facility roi tongmani omo pcha si tabok chini am sayo tei bu nangko nanai asuk turi ko dini ang minister ni buskang no sani musu je tabok phano PM kusum ni je solar nana ni musu ke romawo jotono facility manai chini department bu kaham chathana neto oma hake si buskango ma agonai je agriculture chini economic ni backbone hi honjak mani no kamiam chani lukuro bono teisa nojor maronai sas khaimani no sung srunglai ni nangnai जों बै चाकरि खायनाय no to borok to चाकरि borok no srungoi जों tang ekke tongkhe to je कृषक rok borok to ungklok moslo sinai hani bangai ang ase kok kobang thalia sini minister ni khoktoi chungtei bu buskango je bo scheme ka ham to mani rok no chung khna lainai ang omone sanai ni mosugo chung tabong ni scientific technology tabong ni je bai use khaimani department je phurungmani bahai modernized technology by chung krishi sas khaimano srunani nang omo chung nijeni uddog bai srungnai nang sinai aske si chung buskango chini krishi sas no teibo buskango agogroi manai gasu nung sing jotona hambai khumbai khai